O le tusi e tolu o le apostolo Ioane, o le tusi ia kaio. O a ule toia ina, o la utusi le ne ia kaio, o le pele, o le o te alofa wha maoni iai. Le pele, ia e manuia i mea uma, ma ia e malolo, wha peo na manuia o lo wanganga. Awa ua tele lava lo fia ina ua mai le auso, ma wha ilo mai lo wha maoni, ina ua e savali le upumoni. Ele aiso o fia e sili le nei mea, pe au wha longo wa sava vali la ufa nau le upumoni. Le pele, ua e wha maoni lava i mea umo whaia oe i le auso a toa matangata ese. O e ua whailoa mailo wa lo whailumo le kalesia. A whai e te whisosoani lo lantou molinga e tusa i le atua. E le lei lau mea e whai. Awana lantou o atu o nolona suafa. E le Italia sina mea mainu ese. O le e tatau ai o na tātou Italia tangata whaapea. Ina ia tātou whai ma whisosoani le upumoni. Na o tusi atu i le kalesia. A o tio te rifi, o le fia sili ante i lantou. E le talia i mātou e ia. O le mea lea, pe a walu atu, o te whaamanatu aila nā mi o lo whai e ia. O lo tu au pua mai ia i mātou i upuleanga. E le ngata fo i ia mea, a e le talia lava ia le ausu. E vavau atu fo i e loto i ai, na te whate eina fo i lantou i le kalesia. Le pele, aua e te wha o ao i le leanga, na o le lelei. O lea mi o lelei, mai le atua lava lea. Pe i tai o lea mi o leanga, e le ilo atu lava i ia le atua. Ua longo leleia te metiu e tangata o malava. A toa male upumoni lava. O i mātou fo i mātou te moli mau i ai. Ua utou i loa fo i e moni la mātou mau. O i ante au mea e te le tusi atu ai. Au te le fia tusi atu i ante o i le vai tusi ma le fulu tusi. A wau te wha moe moe o le a vave wheloa i ta ua. Ina ia ta whetau talatalai. Ia i ante o ele manuia. O loo alolo whaatu le au mea mamae i ante oe. Ua oua lo whaatu le au mea mamae umalawa.